olasın. Birisinden şunu uyuşturgan zararına Aybek bilim sesleri barımızı sılap жаңасını kutlaman özüm atından barımız ona marşık kutuların atından razılık bildireriz sizlerge. Allah razı olsun. Alakin koça buyurdu Allah. Hayır, güzel bir bana şu bar yoktu bana balar bana görüntü sonra buna MMA sambodan, Grekrim'den, sport var, volley var, odan balar var, bilgiler var, şu ilimde emgeli çok yaş olsa da çok bar yoktu uyuşturup organizasyonumuz masalımız noktada şu jigitke özüm atından, başka tuzların atından, bar öz atından senin razı, Allah razı olsun bana işten aldığına duruyorsun, gelecekte senden zarsızlık oldu, ben de geldim, dünyanın Alipe'den çektiğini çıkaran mutlu naşıtırıcı insan oluştuğu kadar. Ama şu Aybek'lerden wrestling attılar, sana da spor elektrik attılar, vallahi jakşı oldu, öz kullandığı evliliğinden akıllıya çın yürekten aktarmadığımız için Abdülmabam Bolu İlimdeki kere razılık biliriz. İlim mükemmel öte жақсы işti kazan. Sүйünөбүз биз. Агайларды бириктирип коюп атат, башын бириктирип атат, жакшылык жамандыкка, кандай иш-чара болсун. Бардык тирнелерди башын бириктирип, жакшы уюштуруп атат да. Айбек, силерге да Алла жүрөк бакыт берсин, денсаулык берсин. Шагирттериңерде, балдарыңарда кайсын ошол нерсе силерге дагы. Урматты сыйда жүрөлү да. Рахмат. Kulüptün mesela özü maqtanganыбыз эмес. Алышта иштегенде да 3 та засулуу тренер бар элек да. Алыштачы. Башка клубтарда жок. Анан бул жерде мына 3 засулуу тренер иштейт. Ошол жогапта келип кола кучактаган засулуулар. Сабада елем ушунуңар алба бизди жүйкө жактан поддержка берип атасың. Ишиңе ийгилик, максатыңа жет. Биринчиден ушул нерсени уюштуруп, ушул спортко колдоо көрсөтүп жүргөн ошо Айбек досубузга терең ыраазычылык. Не болсо да ошо агайлардын мээнетин баалап, ушу көңүл буруп атаңа терең ыраазычылык билдиребиз. Элим сага Алла разы болсун. 지금 말했던 이따 지금